Zamolio bih sve prisutne da učinimo Fatihe i minutu šutnje, odamo počast ubijenoj mladosti gradašca, kao i svim šehidima poginulim u odbrani Bosne i Hercegovine. Neka je vječni rahmet njihovim dušama i veliko hvala. I ove godine okupili smo se ovog hladnog decembarskog dana kako bismo se prisjetili ubijene gradačaške mladosti. To je naša dužnost i obaveza. Pamtimo nedužnu djecu koju ubiše četnički i ustaški zločinci. Pamtimo, ali ne mrzimo, jer mržnja je tu teret i zločin u začetku. Pamtimo i zapamtimo kako se ono što nas 90-ih godina zadesilo više nikada ne bi ponovilo. Pozivam predsjednika boračkih organizacija grada Gradašca Jakuba Đinića da nam se obrati. Uvaženi roditelji i porodice ubijene djece grada Gradašca, dame i gospodo, uvaženi prisutni, dozvolite da vas pred selamim i pozdravim i da vam iskažem svu zahvalnost u ime Saveza boračkih organizacija grada Gradačac i svoje ime, što ste danas ovdje da zajedno odamo dužno poštovanje prema svoj nedužno ubijenoj djeci grada Gradašca u ratu 92-95. Ovdje smo da čuvamo uspomenu na 35 nedužno ubijene djece, da na taj način čuvamo istinu od zaborava koja je vrlo važna i koja je dio kulture sjećanja, a važna je i zbog budućih generacija. Od početka agresije na Bosnu i Hercegovinu zločinci su ispoljavali neshvatljivu količinu mržnje i brutalnosti prema civilnom stanovništvu. Ravnodušnost zločinaca, metode, teroriziranja i načini ubijanja nedužne djece jasno pokazuju kakav je karakter rata bio u Bosni i Hercegovini. Prema dosadašnjim istraživanjima i saznanjima nema dileme da su naša djeca ubijana planirano, ciljano pa i sistematski. Iz svega se može zaključiti da naše djeca nisu slučajne žrtve rata, jer i rat nije slučajna pojava, nego su sastavni dio ratnih ciljeva. Haškim presudama i naučnim istraživanjima je utvrđeno da su djeca Sarajeva, Srebrenice, Prijedora i drugih BiH gradova, među kojima i Gradačac, bila direktne mete zločinaca bivše vojske i MUP-a, takozvane Republike Srpske. S obzirom na to da u školskim udžbenicima nema tog dijela historije, gdje bi učenici dobili saznanja šta se dešavalo od 92. 95. godine, mi treba da na drugi način i kroz druge oblike njegujemo kulturu sjećanja te isto prenosimo na mlade. Da prenosimo na mlade ne da bi mrzili ili se osvetili, već da bi to bio motiv da budu što bolji, što uspješniji i vrlo oprezni na buduće izazove. Danas kad obilježavamo ovaj 23. decembar, dan ubijene djece grada Gradašca, veoma tužnog dana, ovdje smo da dokazujemo da ćemo da čuvamo uspomenu na nedužno ubijene. Ovdje smo da potvrdimo da ćemo čuvati istinu od zaborava. Ovdje smo da pokazujemo jaku želju da razvijemo kulturu sjećanja, a sve to važno zbog budućih generacija. Od ovog trenutka očekujemo da u narednom periodu omladina, učenici srednjih i osnovnih škola zajedno sa profesorima i nastavnicima, ovi i sadašnji i buduće generacije koje dolaze u potpunosti preuzmu obilježavanje ovog značajnog i najtužnijeg datuma, kao i ostalih značajnih datuma, te održavanje ovog i ostalih spomen obilježja. Ovo spomen obilježje, kao i ostala spomen obilježja, treba svima nama i budućim pokoljenjima da služe da vraćamo sjećanje, da nam briše zaborav, da nam bude opomena, da nam razvija stalni oprez kako nam se takvo zlo ne bi nikad više ponovilo. Koda je u dušu uklesana priča o zločinu. Samo slike straha, tuge, nespokoja. Ja želim zaboraviti granate, dječji plać, vapaj nedužni. Želim zaboraviti tjeskobu, ljutnju, gorčinu. Želim zaboraviti da oprostim. Želim zaboraviti, ali ne mogu.
žalit suzama, već se sjeti dovama. Nemoj da ti suza krene kad probudiš uspomene. Nemoj da ti suza krene. Majčine suze su prolijevale krvlju natopljenu zemlju. Očevi su u mezar spuštali sinove. A sestre su u rijekama suza proklinjale krvoločne pse, koji su uzeli nevine živote mladih ljudi. 35 novih kapi palo je u rijeku očaja, koja teče Bosnom. Rijeka koja nosi šapate, zadnje riječi i zadnji dah svih onih koji su se branili, ali se odbraniti nisu mogli. Dok su se psi strahom hranili, hladnim pogledom su ih gledali i šutnjom odobravali. Onda kad vrijeme stane, kad se suze kap zaustavi u momentu prije nego udari o pod, kad se kazaljke na satu poklope i zvono u satu otkuca zvuk koji će čuti i sestre i majke i očevi bez nade. Nemoj žalit suzama, već se sjeti dovama. Nemoj da ti suza krene kad probudiš uspomene. Nemoj da ti suza krene kad probudiš uspomene. Ko da duša poleti sva u nuru izgori, zastane kraj kapije, Ridvan čuva ravlije. Zastane kraj kapije, Ridvan čuva ravlije. Učenici 3. razreda mješovite srednje škole Hasan Kikić Gradačac izveli su recital pod nazivom Oni se ne vraćaju, kojeg je napisao Kenan Avdić, učenik 3. razreda Mašinske škole. Sve međunarodne konvencije, prava, zakoni i akti koji su trebali zaštititi djecu u Bosni i Hercegovini tokom agresije pali se u vodu. Djeca su svakodnevno ubijana, odvođena u logore i najstrašnije. Pročitat ću iskaz haškog svjedoka broj 119. Rekli su da ponesemo najnužnije. Koračao sam uz majku. Imao sam 13. Nosio knjige i teke. Valjda će tamo gdje nas vode biti škola, pa ću nastaviti 7. Nisu me pustili sa ženama u autobus, pa se mati držala za me, plakala i preklinjala. Onda je jedan vojnik, malo stariji od mene, udario majku puškama po rukama, pa se pustila moja mati. U ruci je još držala moju torbu, a ja sam vikao: čuvaj mi stvari, to je za školu privor. I tako je otišla nekud moja mati. I sa njom moje stvari i moje djetinjstvo. Tamo gdje su nas poveli nije bilo škole, već velika rupa. I buldožeri. I vojnici sa puškama, malo stariji od mene. I jedan krupan. On nije ni na kog pucao. Samo je vikao:
pali. Znam da je teško danas govoriti, ali ipak ću pozvati direktora Mješovite srednje škole Hasan Kikić Gradačac, profesora Zijada Mahmutovića, da nam se obrati. Uvažene porodice nevino stradale djece, predsjedavajući gradskog vijeća, gospodine gradonačelniče, poštovani prisutni dame i gospodo, dragi učenici, sve vas u ime zaposlenika i učenika Mješovite srednje škole Hasan Kikić selam i pozdravljam. Danas se prisjećamo doista jednog od najtužijih datuma iz naše novije povijesti, a to je stradanje mladosti našeg Gradačca. Ali isto tako prisjećamo se i cijene koju smo platili da bismo danas imali slobodu i državu. Ta cijena je skupo plaćena. Niko nema pravo da prokocka ovu našu slobodu i ovu našu državu. Niko na to nema pravo. Nažalost, okolnosti, vrijeme u kojem živimo svjedoče da zločinitelji nisu pobijeđeni, da zlo nije pobijeđeno. Ali evo, ovo je jedan od načina da u trajno sjećanje ugradimo svima nama šta nam se dešavalo i da nikad ovakve stvari nećemo zaboraviti. Ne zato da bi mrzili, nego zato da nam se ovo više zlo nikada ne bi ponovilo. To je jedan od preduvjeta da se zlo ne ponovi. Druga stvar koju bi trebalo početi govoriti na ovakvim obilježavanjima jeste da svi oni koji donose bilo kakve odluke, koji odlučuju o našim sudbinama, jednom za svak da kažu da ćemo sve uraditi da se ovo zlo više nikada ne ponovi. To moramo obećati ovoj današnjoj generaciji mladih ljudi, a i onima koji će doći poslije nas. Prema tome, evo, ako imam pravo u ime svih onih koji donose odluke reći ne, nikada se više ovakvo zlo neće ponoviti. Sve ćemo uraditi da do toga ne dođe. Hvala vam. Gradonačelniče grada Gradačca, gospodine Edice Dervišegiću, pozivam vas da nam se obratite. Uvažene porodice, roditelji, stradale gradačačke mladosti, uvaženi učenici, cijenjeni sugrađani, predstavnici boračke organizacija, želim vas u svoje ime, u ime organa grada Gradačac sve skupa poselamiti i pozdraviti i zahvaliti se svima vama što ste danas ovdje prisutni da se poklonimo i spasimo od zaborava ono što se nažalost često zaboravlja, što nikako ne bi smjelo da bude tako. U neselektivnim granatiranjima brojnih civilnih ciljeva poginulo je više od 1000 gradačačkih boraca, šehida, civilnih žrtava. Nažalost, među ubijenim su i djeca. Imena njih 35 uklesana su na spomeniku iza mene. U to ime još jednom se svima vama prisutnima zahvaljujem, a porodicama stradale gradačačke, poginule gradačačke mladosti izražavam iskreno saučešće. Hvala. Svih 35 bijelih nevinih cvjetova da mogu, sigurno bi nam poručili da čuvamo svoju domovinu. Hrabro koračamo kroz budućnost, ne zaboravljajući prošlost. Prije 30 godina glasali smo za nezavisnu i suverenu Bosnu i Hercegovinu. Članovi recitatorskih sekcije Mješovite srednje škole Hasan Kikić izvešće recital Legenda o zemlji. Spustila je bijelo čelo na crnu umornu zemlju. Otvorile su se bašte uspomena i zacvili ranjena zemlja. Požutjela hartija, jedan zapis i jedan naslov. Legenda o Bosni. Širokogruda zemlja, dobrih Bošnjana, hrabrih, srčanih ljudina, kojima je mrska podređenost. Njene stranice historije su ispisane crvenim, krvavim slovima. Bosna u razbijenom ogledalu.
okisla mnogim kišama i kaže na mnogim čizmama, koje su gušile njen mir. Pohođena, umorena, napaćena, ali prkosna, junačka, neuništiva. 1000 godina ponos, a ne stid. Kazuj dalje, je li to huda dolina suza, pjesma pokošenih trava ili čovjek izgubljenih iluzija? Možda cvijet ostavljen u pustinji, o kakvoj zemlji zboriš? Spremi se da budeš putnik na svoju odgovornost. Pripremi se da čuješ o bosanskom ponosu što krši bodljikave žice pohote. Pogledaj, sunce bljuje vatru, a ognjene iskre padaju na zemlju. Nesreća se širi kao vatra i topi sve osim zlata. A to zlato je naša Bosna. I ako nekad zamagli njen sjaj, probudi se u meni dijete i započne živjeti bosanski san. Tad zapuca poput dukata po kaldrmi Gradaščevića sreća čovjeka, bosanskog čovjeka iz zemlje Bosne. Kazuj mi onoj na fakali zemlji, ali ne verli glavi. Hoću, kazivat ću. Hoće li biti dovoljno ako započnem o prvim bosanskim kraljevima, o dinastiji Kotromanića, o 15-godišnjem tvrtku koji je srcem volio ono čega se neki odriču, ili o banovima, o Kulin banu i njegove manetu poslu, povelji kojom se svi diči. Govorit ću i o najomiljenijoj bosanskoj kraljici Katarini i najuglednijem bosanskom kapetanu Husein Begu Gradaščeviću, Valiji bosanskom. Bosanko, budi se! A ko će ovu nevinu djecu naučiti da se u miru ne igraju rata? Ne daj da sumnja nagriza dušu. Možeš li ostaviti rosu iz trave bosanogo djevojče i ne čuti valovitu sevdalinku dok poljima mirišu zumbuli i kadifice? Možeš li odoljeti miru hunanine halve u oči lijepih noći? Tamo je mutno, tuđe nebo. Ako odeš u tuđinu, hoćeš li se znati omladiti? Hoćeš li našu baklavu i kadaju znati prevesti na tuđi jezik? Moraš biti poput stijene pod vodom, koja trpi bez žalbi, čija dobrota neće biti okaljana, nego oblikovana burama što bijesne nad njom. Ovdje smo rođeni. Bosna nas je iznjedrila, hranila i napaja. Vrelom svoje ljubavi, pa i kad duša stegne i zašuti, okreni se i pogledaj staru trešnju i na nju ljudu svezani. Ja vidim djetinjstvo, a vi? Ovdje, gdje huči matica života, čovjek se pita, jesam li sjeme ili cvijet nemira? Ne znam. Ne znam dovoljno ni o sebi, ni o drugima. Volim i život i ljude, ali počesto ne znam šta ću s njima. Ali jedno sigurno znam. Od naših zlatnih ljiljana ostalo je dovoljno polena i Bosnom će opet mirisati proljeće. Zato ptice, slobodno poletite, ne krešite sebi krila, ne krijte lice od života, a Bosnu čuvajte kao Hamajliju. I dokle god postoji i jedan Bosanac i Bosanka, ovu zemlju neće zapljusnuti modra rijeka. Njene kapije su širom otvorene. Jedina hedija koju primamo je dobra namjera. A pritajeno zlo ostavite pred dvorima. Jer s ove strane se dešava čudo bosansko, gigantska snaga koja brdine straha ruši. I samo ovdje te čeka pravi prijatelj s kojim se milo razgovara i još milije šuti. Zamolio bih sve prisutne da položimo cvijeće na spomen obilježje ubijenoj djeci Gradašca u periodu agresije na Bosnu i Hercegovinu.